Voditelj Žika Nikolić gostovao je u emisiji kod Sanje Marinković. Dok je Kristijan pričao o broju žena sa kojim je spavao, a Sanja razmišljala da li su njih dvoje nakon događaja s farme u redu ili ne, voditelj Šarenica je pričao o tome zašto se ljudi zasite veza i brakova, odnosno upuste u tajnu vezu. Nije otkrio razloge, ali jeste ispričao šta se njemu desilo. Desilo mi se da me žena sa ljubavnikom sačeka na vratima, pa razbije, rekao je on i objasnio da je u pitanju bivša supruga koja je odlučila da ode iz braka, ali ostane u zajedničkom stanu. Zakačila je rezu na vratima s ljubavnikom, a kad sam ja pozvonio, rezu nisu skinuli, nego me sačekali s pesnicom po nosu. Tada sam bio ljut da sam ih sreo na ulici, a da nije bio pešački prelaz, ja bih ih zgazio. Bogu hvala, brzo me prošao bes, ispričao je voditelj i šokirao milione.